Kylian Mbappé. Uyu ni umusore w'umufaransa wakinaga muri Paris Saint-Germain, yari ari rutahizamu ndetse akaba ari na rutahizamu w'ikipe y'Ubufaransa. Uyu musore rero kuri uyu wa mbere tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu yasinye amasezerano yeruye yuko agiye gukomeza kariyeri, dore ko iyi kipe ya Real Madrid kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 yamushatse cyane, bivuga ko yashatse no kuvamo, ariko Paris Saint-Germain ikamwimana ikamwongera andi masezerano y'imyaka 2. Ariko nyuma y'iyo myaka 2 muri mwaka wa 2024 bashatse kongera kumusinyisha andi masezerano. Kylian Mbappé arababwira ati reka ntago naguma ahantu hamwe, reka nzenguruke n'isi hirya no hino ndebe uko bimeze. Hari nabwo Cristiano Ronaldo kubyo yavuze kuri iyi transfer ya Kylian Mbappé ajya muri Real Madrid, yavuze ko Mbappé azagera muri Real Madrid isi igomba kwitegura ibi. Igihe Mbappé na Vinicius bari mu ikipe imwe, nta defense n'imwe muri nosi ishobora kubahagarara. Sinitaye ko niyo waba ufite Rodri cyangwa Ruben Dias, Paris Saint-Germain, umuvuduko, ikibazo gihari hakaba hibazwa hati Kylian Mbappé ugiye muri Real Madrid azambara nimero kangahe?